Oh hey, Jacob Chana, Jacob Leruat Fella, hello Jacob. Reliance Foundation Young Chance, where I can in Jacob Leruat Fella. Here I see Beben or more in hold on me, Moya. In hold on me. Two. There was soon a sort of primacy at Jacob. Come on, Jacob, I'll tell you. Swan Road Fella. Game. Oh, you too. Oh. Oh, vẫn gì đâu đấy mà. Thế là mà thế hậu thế. Oh, chắc không nha, ni thế hậu. Bare ya. Dal bare ya. Hey, tu Evin. Jason and Naomi. Tu Evin. Mo? Jeremy mo. Iker vedo nem no panglik. Kelang mo van chaya mo Jason anu. Butte. Iker vedo nem. Good. Oh. Hey, na mahir buka. Mama le Jacopa. Oh, sar mama. Reliance Foundation Young Champs Mumbai lama ruat fela ne hian an thinga Jacopa le ruat fela Jason ate lom zual ate lom zual te so lama son sa chan ate bimar mi bimar mi kai Aizol grass Aizol BOR team mo sina champion no pangli ka champion team ka ka an so ka ne MSA hi top scorer mala ani hin RGS lampang te lu te ron kal che lo mere time mala po chuan hena ba sa digate sarjit te i som pui te ho te pho chuan Jason anu hi tu ming kha Julie mo mi Julie mam boya so ma mi thau hin ngai sang to ra ba ni pui te ani chu Aizol Grassroots Center ani AGC antia hianin Grassroots Aizol biga hianin coachin an oma chuan umama tarmama te honen son hei sar tika second an thing mal khap thing mal the ni second an ka tu saka du lo hei jaga papa kai chuan hei Jason apa ni Jason apa midfielder cha Jason hey Jacobanu ngane he hey Jacob Pumi khoi nam Jacob Pumi acha ni gan he water le to ke Enam panga Jacob chung te lampang chana forward chan te chan chua ti ha indu zong e chan te ti ha adu be ipa khan chan chua si dau khar kha do ya anem in veng kha bokon mala Aizol Grassroots Center kami no pang league khanin okay la RGS no pang ani puma na te huwa khan chuan chana hi dot pui ben chan te chuan hi ruat fela kholai lu ruat fela hi Jacob ne na thing dun khani tuna hian miriata hian Mumbai la man thu khadona hei kan tha ni Reliance Sports Aizol
ami te min soma chuan an thian te an som boka nam pang hi an tu te an sum te ni hei sarjir te puang thiam tral thin ani ani hi chu chan ma west ani ram thar kot khani ran chen sang pui deu boka sona ma son padika misan beng thang padika sarbika ani hi ani sarma ma ani hi chu kim la kim iron ka lo ti kan law ani kan lo ngai tol duk che Bex Academy football nei tu pa fa pa hi di license sa khanin aran chel ta kha ma ani hi sarjika te conduct na huai a hian di license sa pakhat na aran ne ayu sa kha fa pa ani chuan hi sar chana mania Mumbai zhuai tu te jakoba te zhuai tu hera mama boya goalkeeper chalat Veilam pet yam pui mami ta chuan ngai sang let tu mam boya ming lam chuan in eng kim free ani ve free mami ta chuan ngai sang ani mam boya chu goalkeeper tha ania Aizawl West ro ma khani na Aizawl West football academy somte nen khan ro Lusai mo anin collaborate na no ro chuan Aizawl grassroots hian coach na ani is active frame re mane tlai ngai lo mam boya the one and only mam boya sar anana mi zong hel khiat ani chu patient mo coach tha ania RG so khapon khap chuak khap theine taka ani chu a chiang Rajiv Gandhi Stadium te mol pui te pusang ate nei nan lo thokho te boinia Republic an champion pusang ate kan lompui SRBS final penalty sak lo lau maya an to pi tak z ani hania nikina karon la chum som turanga yang an va nei khop maya jago paten min an som hi ani mizoram atangin pahi an tinga ruat pela Little Kickers Academy mission beng ania chuan kanana hian jago pahi a khel thungta under 12 khan ni kum best of the rest BOR khanin Aizawl BOR a khela chuan kanana hianin a khela an coach te an ka om thuk mai hian ta zema bok field thang ta sericulture department mo khami kom thanglam futsal ground thanga khani oma no ting nei turin thei top ron chua se kan du tak me omewa khulama yesate Steve Patel lo en kol ve thing do na chuan Barreto ti te ka ti ho khai aron en kol do na ni an thade as well tura infrastructure an nei tra en kim equipment en kim diet control mo sports scientist so zong ne na ron en kol ve khan ni wangin chachua tura be se da thei top mas ma bakin lang alu ka lo pak chiam hi thil ti chin lawa pathian zara ruat peda nen chatakin anon chuak chho tura ngai la ISL player mo I League player mo lo nei ye turin lo chatak nei turin India team tel turin di sang kan la mol mol ni ti kha kan sei ve fin du ni kan lom khop nei jakob chum te laka hianin hei kot te nan che ve renga hian soma Aizawl Reliance Aizawl Bika Reliance Foundation yang chen cha khanin coach paruk salon te hi inga mo ko san thira buena ne ya aron kal lawa loma lajong loma an tu chin kha ani hi AFC Asia Football Confederation huwa hianin C license holder ani ikha kan du to khodang atu le kan non la chun zom le turanga yang ngoro malaparon theng Thai Republic an champion zo cheron theng ani an lo ong chin congrats an chibai Republic ben hi ang na sabio turanga yang
van ale lo mo me ngan aran la sin zom tu ranga ya na kina an ti ti ve phut ame